다시래 nga kandi ani nga London la tegi tere nga phe ki pongse bolo ki rokala tewa kashi tanki 다시래 ke ming lo da longba khawne lebi ngorish nangda Ngemi tezi wange adi nga adi kesa Philadelphia ni adi nga lo ni sawi. ke namgi position da club khawaji Nga position ta center back re the defender do. Ani club ta nga New York is Snowland FC zi. ya ani thalo ki CONIFA ASIA CUP la chera rang kherang ki rewa khari Ta rewa ta migi zo da tobera re. Ta nga zu ka ta sa ja kha ka san le ra. Kasa nga zu ta jongda do chi ta nga zu thari do chi ta khala khandam ready do re. Ani sagi match thangbo zi ra ta nga zu tobe ki migi rang. 되지나 다시래 kherang ming da khawne lebi tis ngorish nga ming teze thapke New York ne le position wingeri ani nge club thanda semi professional 4th division America da ani Chalzala FC la chi ya ta thalo ki CONIFA ASIA CUP la chera rangi rewa khari rewa di ani thobai ani hope for the best ya 되지나 다시래 kherang lo ming da kherang longba khawne lebi tis ngorish Gaming tenzi chawira ani nga lo sumsoji nga San Francisco le ya ta kherang position da club khawaji namgi nga position goalingira ani namgi nga San Francisco ngo team jore pheba team chi Bay Tibetan FC lan ondela nga chigi ya ta thalo ki CONIFA ASIA CUP la chera rangi rewa khari re ta rewa lan ta changma chigba ingira rewa pe mangbuira thalo team ge sawre namnima do na team ta khalo changma lo change da thalo chumuchenge ya bodo ani hob rewa pe mangbuya 되지나 다시래 랑 club ming da lo ngorish sta ko Gaming la tezi ke sai ani nga lo sumsu go yi nga club snow diga yak FC zi 되지나 다시래 랑기 ming lo da longba khawne lebi ngorish da Yes, ngaming la tenzi semi ane ngalo nishisai ane nga ari yoye ane migi la couple token ya ai namgi ki ki position da club khawaji position la kimala che ane nga lapta la staff for the doy team I would say ya 되지나 다시래 kherang ming lo da longba khawne lebi ngorish da Gaming tenzi igele asumsong che nga ya ari Minnesota ni namgi ki ji position da club khawaji namki position center defensive mid ani club la na ta also ari la Snowline ani aranso pepagi team chigara onisi ya ta thalo khaji CONIFA CUP la chera kherang khaji rewa khari ta rewa ta shashimi di tabarangi 다시래 랑밍 로다 롱바 khawne lebi tis ngorish da ye ming la tanzin chora ge ni nga New York ne position the strikers ge team New York ki Snowland la jeronda ge ya ta thalo ki CONIFA CUP la chera rangi ku rewa khari CONIFA last year the team Tibet this goes ra tari cup kya gi nan le ra kya ma kya ora jine but you tough ya inde le lo shor ge me la ja kama gubju di gangsa give up chi me ki ma la ya onde ya 되지나 다시래 Can you please tell me your age, what position you play and where you're from? I'm 17. I'm a midfielder and my name's Lennox and I'm Tender. What team do you play for normally? Lockheed United. Nice. And what hopes do you have for this tournament this year? We really hope we can go all the way and just make the people proud and do our best. That's our hopes, yeah. Thank you so much. Thank you. 다시래 kherang ming lo da longba khawne lebi tis ngorish da Gaming tenzi namduri nga lo chuptini ani nga arina hi namgi ne kherang position da club khawaji nga position midfielder hai ani nga club DV7 soccer academy hai
아니 달로 케지 카사 코니파 라제라 그냥 레오 카리요 게임이자 토핑이요. 그지나 다시래 그냥 밍 로다 롱바 카원 레비 인디스 모르시다 Niaming Karma Bagingsong from Toronto, Canada, number 24. 아니 그냥 넘기네 포지션 다 클럽 가오지 Tibetan Football Club. I play for Chosom FC, right wing as well, number 24 as well. 아니 달로 그냥 코니파 컵 라제라 랑기 레오 카리요 To win, obviously, right? That's the goal. As a team to win, and yeah, hopefully we can advance to the World Cup later. That comes later. But the main project and main goal is just to come out on top out of the three countries to win this one. Sure. 도지나 그럼 다시래 Could you please say your name, your age, and where you're from? Yeah, Ngeming La Tenzin Ozaki Ying. I'm 30 and I'm from Toronto, Canada. Nice. So normally, where do you play and what position do you play? I play as a center back. I play for SC Toronto. We're playing out of the Ontario Soccer League in Canada. Yeah. And what hopes do you have for this tournament this year? I think it's going to be a good opportunity for us to show out for the Tibetan community. I think it's a good opportunity for the squad. We got a lot of young guys, so I think we can keep on pushing the Tibetan soccer agenda and spread the word of Tibetan soccer. Yeah. That's it. Thank you very much. Thank you. 다시래. 그냥 밍 로다 롱바 카원 레비 인디스 모르시다. Gaming tinzi chobai nga lo ngi sabge ani nga Boston, Massachusetts arini. 그 넘기네 포지션 다 클럽 가오지 Tanga thingsang lapta da the kids club do kids sing me but nga sai la nga practice do this year Dalai Lama Cup da GCM din zo seyo ani Europe la tsegaleyo. Tama kashi tsegale. 아니 달로 그지 코니파 컵 라제라 랑기 레오 카리요 Rewa yu shukchim boyo nganzo nga ngima ngidong chupke lalle ni nga choa jigles ra ni nga ta gone chance go opportunity gone radu gala ta nga this choa manga le du ani nga shukchim bo nganzo nyamdo tseni nganzo effort mongbutte ani nganzo da tobia ta rewa mongbuya 야 도지나 다시래 그냥 밍 로다 롱바 카원 레비 인디스 모르시다 sang lo tasle nyeming la tenzi pasangi nga lo chupki ni nga Antwerp Belgium Sani Belgium ni 아니 넘기네 랑기 포지션 다 클럽 가오지 nga position tanda defensive midfielder that's you 6 ani club nga tanda academy thol chede 아니 단다 그냥 코니파랑 세라 그냥 레오 카리요 CONIFA na rewa lana ta nga 제 chugalata very grateful ani ta thalo ni thoba mutu ni yeah yes 야 봐. 다시래 랑기 로 밍다 롱바 카원 레비 인디스 모르시다 ngeming thai tenzi ngalo sumju ani thanda chala nga London dige 넘기네 그냥 포지션 다 클럽 가오지 nga United Tibet FC dige UTFC Belgium team jiga dige nga position striker ya number 2 wa den dige 아니 달로 코니파 컵라 에이지 컵라 제라 랑기 레오 카리요 rewa ni nyamnyung sawajik ni 제당다 망본 레더 아리니 요래 아니 먼저 벨gium 부니 요래 아니 냠뇽 사와직사 온디 레와요다 되지나 다시래 랑기 로 밍다 롱바 카원 레비 인디스 모르시다 Nyeming la tenzin kunsang nga Belgium ni lewai ani nga thalo nga losum soksumi ani nga position di defender 남기 클럽 가오지 chirdan nga thanda chirda presently nga thanda kha sukhanji represent chingme pari ne gyang le de nga lo this TDL team na che GCM ani lo sum dealing football club na che logic ponda represent chi
아니 2016 라 먼저 DDL 팀 챔피언 래. 아니 달로 CONIFA ASIA CUP 라 제라. 랑기 레와 카리에. 달로 CONIFA ASIA 나라 팀 좀 모두 메디 so 나 expect 요 춤보용 알아 팀 전에. Probably nga jathu re samudya trophy di lift chidur sam team latan re susu confidence yo and dil pabe like we have a big chance. 야, 되지나. 틱샷. 다시래. 랑기로 밍다 롱바 카원 레비 노 모르시. 다시텔레 아니 녜밍 텐젠 겔센 nga lo nisakso ani nga France nele. 랑기 남기네 포지션 다 클럽 카우지. Position midfielder ani nga dilo nga Euro Cup la nga peba United represent chi. 달로 ASIA CUP 란세라 CONIFA 키 ASIAN CUP 란세라. 랑기 레와 카리에. Dilo CONIFA Asia Cup se chido nga peba di represent chura nga PQ do ani nga zogi su lumba la tsejini ani nga zo try best change nga zo cup catch do. 다시래. 랑기로 밍다 롱바 카원 레비 모르시다. nga ming samarin changi nga lo chup ding ani nga Belgium la digi 랑기 남기네 포지션 다 클럽 카우지. nga UTF sela tsigi ani Belgium la club Sporting Sydney class tsigi ani nga position center back 달로 CONIFA CUP 라 제라. 랑기 레와 카리에. we will try to do our best and try to win and if we win it's good and if we lose we will learn something new and we have a good experience. Perfect. Thank you.